Jamal guna yu jak long guna yu aku tri. Nah orang je mau paitan. Wah, ke dalam perdatrian tu kau ubah. Aku tri ni pegang. Nah, ini. Oh, empat kilo Jamal. Lagi ban. Patri ni ko. Nampaknya. Ikah nyan tayu trim kah angkat tim liko. Tapi kelong bedang berekon. Berekonnya aku pengetkah ilung yuku kok trim nak penggino ilung. Jumpu kena. Oh, Kan cukup berat bangai kapur saknya pengronyo sebenarnya pegah. Kapur sak nepon kah beklam. Ika pep-pep lu beklam kah pegah leh habis salah lu kah. beka. Kuna tayang baro ke triangnya padon tiba dak ko. Bebek kaya bebet parang gede telung. Ilung berekon nyo jino muate kuyu peng. Buna adap kita nyo becut. Menyo berekon hana adap jino harus na adap becut ngon. Pakiban nikah trip 3 tawo kalagi nyan su kalagi ro kanyo kaji. Iban cara kapegot draw aku. Kon pulaen je kutanya. Ku takok kaya yu mentong. Peng dang kajo. Hai. Ujo hai peng hai. Nyanyan nikah kayo aku. Pakiban ni le untuk kamu cara. Kamu nan cerita ji. Bronyan ku jual bati mae. Murah ku bi 5,000. Menyau ke kah? Ya pasti mahal lah. Padup nya ke 1,527,500. Nya ke kah juga dumnan. Lupa bangai ke kah? Oje je ku ko haji no mahan. Ada ka bak muhai ka kira. Hanam dala kutem ju. Oh baile. Cogolang ku ko kan. Ku nak tanya nama pu baro ku jino. Bah. Kiban cara kadong lagian kap getat berat bangai. Ci dua le keno. Bojak dua je keno ile. Oje je. Age hanam datu pi urung nu. Anak percaya ke Tuhan membaca uti. Budak perang ini le. Rasa kita tak bak poji. Masalah hik pengut le go pati inti ji nyangka. Kerabaro ganyan da charo gu atau myo ku pengut da chalo. Anam datu pinyan sang kata. Iban le ka hiro. Putra kana pegah jino. Ai ira ke kembang kawara deh mentang. Ku baile perang ni betul. Putra teman? Ira ke bela kawara deh mentang. Ide pembuat ke ide. Kecil lagi yang nikah lagi hendak percaya ke leung bacuti. Kau nya Jino cikita ke deh kule. Cikita ada yang tak pegah ba. Mana am tak tengok. Ikah ke pikir leung lagi berekon. Jamok kan. hak ja jamok no. Dum jamok matang sayang gugah ke ban. Betul tak ja jamok ah. Hmm. Hai, ira ke kau beladeh ni beladeh tu. Beladeh luang pun beladeh pare. Pun beladeh dangoi. Ikah kan wate ka pegah ba kan. Ka jaga narik ke bacut. Nyan tu pe hati leung lagi ka pegah ba. Bugot ke pegah ba. Nyan ke lagi ilong balong baik ka pegah nyoji. Uturi ilong urang kurang yang pegah ba hana mutinde. Uturi urang yang hana yang god. Jujur ku pegah. Bugot ke pegah ba. Ilong betul-betul kuat Malaya. Kan kilang kau tanya mudah-mudah sit. Anda ke pegah lagi kan. Kau pun bengeh kau wadah. Kan telah bengeh. Ikas jamun ku. Ai, iji muno tanilai gok yo hubut. Yo hubut tanilai gok je tanilai yang bahawa semut. Menyo karan yo kita nyo pikiran ke panjang dra. Pikiran di Jamalnya itu pu dah cara segala macam. Kan kau betul. Ilong kau tanya kau betul-betul tanya pu beladeh dangoi. Pu beladeh pare. Yang kau Kan kamu betul aku tanya, mama beka bebek bengeh ni. Kon. Yang betul-betul pak mo. ilung ikas kapuo le kena yang kapu sakit ada ilung lagi an. Kana jak kena pekah pora tujuan tu. Wate ku pekah beklang puat dah. Yo kotriang. Pejak man kata yang powe pe olen. Kan dan tak kau tanya ngale de. Ayo pegah kau beladeh. Ha. Beladeh tu. Kau pegah Belah deh Malaysia. Kon belah deh Tanggul. Nyan dikah kapegah haba masalah Tanggul segala macam nyan blang-blang. Nyan kapejah ilung kan kan? Kapejah ilung kan? Kan. Kapejah. Kapejah ikan tu lagi jamun. Kon. Napeng pelumah. Bek. Hai. Angkau berarti kan aku Dia dupu. dah aku kapegah haba. Oh pun aku dengar menyai pegah lewat nyan. Beladeh leu peng kah leu popeng. Erbu, ha? Walaupun okangnya ori bela ganyo, ideh tu lepeng becah mendum irmoh dia nak sabong ayam tu. Muka depu merduk bika. Yang putih kan kapu apa deh? Yang ke nyo hai. Nyo nyan tak nyo menyo Malaya je, peng lagi nyo Malaya iaitu peng memang peng Indonesia aci. Hang ka depat kah Malaya nyan. Oh on kuning hana kapu on kuning. Ideh irmoh, nanti aku pegah lo. Ino potra kah pedek. Ide pembuat tu ide. Long nak ada pupuk ini. Pupuk. Yang baik yak pegah long segala macam kuat sabu segala macam ilung hana kena. Hana. Nyan hana aku pegah ju. Nyo jujur aku pegah ju long karena menyorar dan
Monyo tak kun berarti satu mengut putra ke lagi tak. Tuan umat, Kau mat Nabi. monyo hana satu mengut umat. Mat Nabi. Ilung memang hana pulau tata sabu. Mana? Memang hana. Monyo tak pengen berarti komat nabi. Yo yo. Tapi yang perlu kena pegah bakah tuannya no Andra. Yang perlu kena pegah bakah huronyo ilung gitu komborong. Iaitu berarti yumat kedai. Na yumat kedai ilung di kelopo. Na yumat di Amerika lom ide 20 boh kedai tu. Hana kutu memat tak kan. Ede. 3 mat kedai melimpah jai di peng. Ha. Ikan nak tok mat kedai. Tengok mak mentah ni pang tak jai. Hai. Ha. Kau balong me lagi